himen kopara bayik hautrai Jesu Christ. Pi ki beshimenda batna hakene ki yukerish bakui na jingai bat pi ikur tomni bat ki beshomka bat ki tomni bawan da ke jingtumu banduai benkui yakalongi longsen kakor ke jai chompi na ka teru kasmer na ka jingma jingsir na ka jingsausi na ka jingpang jingshiton baro kawai minda ngidon haka jimpen kare naga minda ka ayam aduwen habakut ya uni ubanai ninstan yaka ayam aduwen but ngidang pen kare naga minda kaneka por da ka bautrai wai hangi ya ke jimpule kabayarap yangi ban uson jiliyo kanamba ngindupla ban penkuy yaga jingim joy but utrai udon ke jimparkat kerpang nagabinda jogi ibei haga jingim utrai unju ino yano utrai shimkwa ban kentai no yano nagataka jingi. Padai nagataka daw giyosno naga jimpule baniko kakarana yuhani. Kakaran kaladon ke jingku kinra kaladon ke jinge babonjai henre habapoy at por jumutrai habapoy at bor sensar jumutrai kansami yakasni jong hok. Minta lese ni im hagataga jinglong bam hok don buon gi kam bam hok sau dong jogi lese ni berkat aki ke senjogi haga jingim jogi don buon ge benda bambia henry kaya ke jingkermen jogi haba wan kataga sni jomu nompeli haba wan kataga sni jomu kendra haga jingim jogi en sistem ban pintengnya iani ibai. Yang stang ban pensyai iani ibai. Bangindup yo jinglai loy na baro ki jing sausi di jam. Pinagadagan daw ko himen ko para haba nirang puson na ka tijo Paulus pakuit sa Thessalonica kaya ka ba Paulus pakuit ula kindu yaki nong Thessalonica ula ong yaki ba kideban yai tre ke jingchai tu ya ke jingchai tu om don jakashu ha ke jingmane jogi hapadeng jogi ki kristan ninde ban sha kano ke chai jingchai tu ban sanshareni badu Paulus pakudu nideban tre naga binda ka bang hanne habangi puson jilliu chapanga jingim mensiam jogi kaya kata ke jimba kadeka jingim badu Chris kadeka sakramen kadeka Eucharist bakoi but ni dai ban traishitam ban yo ya kane kapam abau Paulus bakudu shilla chapanga dosin Namaru to yaka shiti shaki non Thessalonica hadin bau yala shaki yagati nutrai. Minta habau to kaya kata ka bamu keren ke jimbang mensiam ni haban tre ladagi longi bajai tu ladagi shimkia yakene kam kaya ke jimma yagi kalambam ginum laban poi shapu ble kalam penkadang yaka donu ka mensiam jogi Laban poi shautrai. Ti lada don kibam treben penkadang ya ke jinglong jaga mensiam ya ke jintrang jaga mensiam kaya ka ban sajia jingsngew thylli hapojan ladangi hino ya ke benta jaga mensiam jogi jingsngew thylli but jingsngew thylli namar bale kalam kane ka bor jamu ujisu Laban pendran ke upaman Namagite aga gospel junga Matthews Ukran Shaikada Kunjuru Lucas
Haba utsudun mina mano, un shan kileng, nangda un wan paid biang badun yoi, yakata ki ying kala kui, henre ka thylli. Ka ying kalong ka bakui, henre ka sa thylli. Haba yoi bakata ki ying ka sa thylli, kaya ka ba unsole, but kot sa hinyungut kum mahu, but untrai bansa hakata king batili. Kabamod, haba Paulus kapuduo, tray na kabinda kabang, mangas ni kabamod, ni haban tray shitom, ban penhe pensan, yaka jingin mensia. Dan bon gibriyo saudong jogi, kiba berkat, ngalong kristan, jisin mangalong kristan, jisin mangalayo baptisma, ngas ngohun yalade. Bagi berkat ke baptisma marwe kan pelong yangi yaki kibarikul buon diberi akan dikerjuk di berkat. Bat nanda raya baptisma kidang rosary lese kile yak dak jong ubrek dak din pana patendeng kikin ma ubrek kan buon diberi tiang pada ngalai tendeng mas ngalai tendeng sakramen ngalai tendeng jingyaseng kiong. But kiss no good yalate. Henry Kae Kabangi Nidevan Killi. Omde Yaka Jingle Jumpy Shakamas. Omde Tanka Jingle Jumpy Shakajinia Sing. Ne Kano Kanaka Jinduai Kabadevan Pinkunya Pidevan Killi. What Hadin Kanaka Jingle Jona Hato Nasatli Hapo Jona. Lada Yaka Jingle Chiminda Mas Bakuit. But the jindu wai janga kam shimla pindap smam yaka donor ka mensiyam taga jingi kam mindoy banga om ngalong uburyo balay tendeng yaka mas bakoy. Tay habang stang basuto yaka mensiyam janga kasat dili tingap tray shitom ban penbiya don bon ki katolik hakenega juk kaba menda kisnotili. Kaya ka daw kisnotili? Kawe ka daw kalong kitik baki im hagapop henre kim presyu banino yakapop. Kitik baki kay jingshong ka shoman jogi kambat biang henre kam tre hakano kadur ban penbe yaka jingshong ka shoman banyo pidiang sakramen. Nagabinda jongi ki kyatole ka jingim jongi kanduplong kabapura habaki ingasem jongi kalong kabajanai. Yaka jingade jogi badu jisu kalong kabajanai lem kumda kaya kaban sajia kumbang yusno nyaka gospel ki apostol ki senran jugu jisu kila peit na jingai yaka jingit na jonga temple ha Jerusalem bale u Herod ula snabha yaka temple Jerusalem barula ra yaki mauge barula penitan yaki mauge bad kela don born ki maulan nai bala bu halor ki mau pat kala pernai bha pat ki apostol kila peit na jingai pat ki on peit koble kai kitna dia ki mane tendem ni sakut hage jingitna ni sakut tange jingitna khaba padu jisu on kane ke temple and sapen prana and so penparano yakaba pioi kalong kaba itinna. But Nagabinda ki Jew, Kaladon ayu, Kiladon ki temple ha Jerusalem, but man lagishnong jong ki Kiladon ki synagogue. Kito laisin shisnam ki leisha ka temple ha Jerusalem, man ga ni sabat ki leisha ka synagogue. But kaya kaba ujisu karen, ka temple Jerusalem, but the synagogue he don't come tak hadu ujisu udon baki enda ujisu ulaya but enda ujisu lamipa kaneka temple come in doishu ka synagogue ru come in doishu haka jaka jonga temple ujisu unsaye haka jaka jonga synagogue ujisu unwan ban pen pau ya kaburo kaneka longa jingikai ka ujisu laai bale Shuaban yaku jisu ke temple Jerusalem kalong ka bakongsan nama ha ke temple Jerusalem kay ka badang jia
mangapor kamdame mangap manusnem agapor paska kumba lat thylli ki lambarot lapenia kisnam jogi lambarot kalatoid naga Jerusalem temple manusnem agapor paska hadi ke jingyap jongo Jisu kita ki jimpenya yaki lambarot la sange nama ulamborot ukun lamborot ula shaya haba ukun lamborot ula shaya yaki snam jongi lamborot kala sange minta kadang ke snam jong u Jesus Christ ukun lamborot se minta nadu ka por Jesus la ya ke Jerusalem temple ka satli minta baro ki kema baro ki donut baro ki jimmane ki deben poisha u Jesus ulang ukun lamborot nagadaga daw Jesus on kaneke temple kan jot but kumba ula on haka 70 AD kala jot lemba ka jingwan jong ki sipai Roman but kila jot but kita ki mau itinar paro kila kelon kila brush keleng nadu kata kapor omdon palasna ya ke temple nama omdon kamsu ya ke temple a Jerusalem nama ru Jesus ulang ke temple but mangi iweru ilang ke temple nama ni shimmenta lang habat kane ka jimmaya but ke jinkinia jo Jesus tengikit yau Jesus tengik kelalong ke temple jo utrai minta Jesus kren siapang ke jimma ka badan hangi bon si habang ikhiyar na ka jingge habang ikhiyar na ka jingri balai habang sange ben mane yau Jesus kaya ka ban satya hangi kane ke temple hapo jongiru kanjo ni ha ben kusiara ben yada ya ke temple kabadon hapo jongi kumno ngila ban penhe pensan but penne ya kane ke temple tang kawai kalendi kata kalong jingge ha u Jesus Christ ladang itolot ha ke jingge kaya ka ban satya kane ke temple mangalong manga kumbalang mati kaba ngiyoi kamet jonga henry hapo jonga don ka mensia hapo jonga ka don ka sanctuary hapo jonga don ka ta ka jaka kuit ha ka ba u Jesus u shop u mensiam ba kuit u shop lada latolot lada pentawa kane ka sanctuary hapo jonga sanctuary ka ba on kane kalong ka ba ngai ita maneta bad ka wanra anga ya ka jingsngew ubelai jimparkat ubelai jingim bad ubelai lada kayap ya ka jingya teplem janga ngan kelalong kumrau bangan kelalong kumrau so dunia ngan kelalong kumrau jong uksui ka kelalong kumrau haba nga kelalong kumrau haba arti ligi ukso piyoi ha iyo ne halindi kinstang ban ya dai haba pipe yaki ukso haba uwe ukso yakundu uwe pat ukso halindi kinstang ban ya dai so dunia kane kade ka jinglong jo mara te haba ngin so dono yak jingri bole yak jinge ban kinstang ban pindawa yak jingdon jo Jesus hakene ka tabernacle ba koi jonga haba yak jingyak te plan jonga ngan kelalong upuriukum merat omdon ju ya kedur ke dar jongo belai tin ban ne dia ya kedur ke dar jongi merat bagi merat ki kelalong merau ngan kelalong merau joguk sui bamai tenaga tangan dau ko himen gopara u Jesus maham tenge ya baro bangide ben subutu ba ngidon kam ban pendim mai ban penditina dia ka donu jami om ya ka bahaba mindangi ya manlang konne kae ka bangide ben pusun hakano ka binda jong ka jingim jongi ni kelalong marat hakano ka binda jong ka jingim jongi na kelalong marau jong ka pop marau jong ka bamai marau jong uksoi hakano ka binda jong ka jingim ngala do jinge
ladang kano ke jimmane blaita lese hake jakka jong ke temple bakku jong oble ngalasna hapo jonga yaki temple jong ke blaita sabo nila hake jimbam boy parka jongi nila bante yaki temple jong blaita haba mane yaki blaita hapo jongi sabo ni tenden kalaban long jinge di jong Don bot pila jid ban pakinia ya kemas nagabenda ke jinge jobi nagabenda ke jing sosi jobi tenteng kabang hiam naga jinge ngin lei pai biang ke Jerusalem temple da kabara ya giblan da kabara peleng da kabara masih da kabara sia satu ni kabang hiam naga jinge kadon ke jimma yangi ban mane blaita dunia. Tamar niusno don ki Catholic, haba don jinge hainga se, haba don ke jingja basmausi, haba don ke jingya perut, haba don ke pop kesang, ki perka ban penkui na kene ke jinge, ki haban lek ki biang syakita ki lum ki wa kabang ilayino lemba ke jinge. Padu Jisu ukwat uberini, ban ino junom ya kita ki lum ki wa baro. Kabang isya lay kiu shua bang ini tu ya Jisu. Henry lada wan bangi long ki ba Kristen ki ba pediang baptisma lada ngis tang ban kiu biang ha kita gilung ngidon hapo jongi ya ki temple jong ki blaitao. Sonto ya ke jumur. Terus satu kane kalong ke jimma ya ni kontras Kristen jatuh. Wan hakini ke jukru tendeng yaki kini yaki mama ngi on ne yaki no ki rempa jo ki kur ki non haba don ko merege jinge ya ni lei pe kot pe ti ya ni lei shaki non kan kaya ka dao ka on wan kumne kila penke yaki temple jong ki blaitao hapo jongi what are the Jesu la pentawa yakun kita ki temple tentang kiwan ke jimpasiao warna peden jogi ki Catholic nagi remba kini tentang kiong ban light na kane ke jinge kaya ke lindi haklei shauta uburu peminta ngakwa ban kerlei mano balong uba kongsan hakane ka benda jogi jingim jompi ngipule haga ketino bole haba Jisu layap halor ke debana ula kia haka gospel jungu martus ula kia shadusha nyemra badula penim ya ki baya nanda ula pindu ya ki borjong bamme luksu inanda hanyemra ke jingia jungu Jisu kaju ke por kalong ke jingim bating ma yangi hakawai pat ke jingam ula pindu no ya ka borjong uksui ke jingiap jungu Jisu ka pindu ya ka borjong uksui badu penim ya ka borjong ikunu berlai kane kalong ka bala jia uno lale ula pindu ya ka bor uksui ula kya shadu shanyemra nanda ula kintiu yangi kikun kibanget hawu nilayo ya ka buron lemba ka jingiap ninda imshu Marway shimen Henry ni da ka bor jungu Jisu Christ ha balong konda indon kambantin shu ya kano ke jingjia saudong jogi habani shimenda hagene ka mas bakoi ni shimenda la ya ka mas nagabinda jogi pa nagabinda ki baya ban ya baro ki jinge hakama jogi kalakut haka bor jonge jinkiria jogu Jisu Christ nanda Jisu ula pindono yaka jinge bi jinge tala nagadagala haka baptis nangyo ni ino yaka jinge tala jinge bi baro hau Jisu ila bretno ya baro kitagi ki jinglong jongi kulong kuma ya baro kita ki jinge bi kabangila kitnado hindai haka kijacho mu Jisu haka baptisma bakoi nanda ni pidiang na Jisu ni pidiang Jisu kabamot ni pidiang yaga jinge ni pidiang yaga jingia ni pidiang yaga jingi pa mu Jisu haka jingi tenenda lese
habang ishimenda mas ni puson siapang kita kipat menjongi kibamdon jinge henre habang ni kipon kiting habang ikun kitsiu ni shimenda agam mas ni kitya kiru shakana kiyo kelspakoi otonya ni bandra ya kito baro ki bayi batoin jongi ke bala kalat hakano kano kadu ni bandra ya ki hanne ni aiti ya ki shakana ka duan do pa lemba ke jingtarwa jongi nanda ngira terpad ya jesu kiarno shakit nimra jongi kiarno shakit nimra jongi ki patemen jongi soto ni kwat ya jesu ben kiar shakata ke nimra shakata ka history jonga kur jongi Pengkui no nyadu tentrai. Kane kalongka jingkot jogi makane ki ukej bakui. Ngidang aiti ya kitir baru kipatemen. Ngidang aiti ya ka met. Ngidang aiti ya baru kitana. Ngidang aiti ya kisla ikun siu jogi. Sha ujisu kenamba Ngindup la bagyo ya ka jingade ya ka jingkorku halo jogi. Tinagataga daw ko himen ko para haba mangi ki kristan haba ngi ki kon catholic ngidon kano ke jinge ngindon kamban kusalai namah kawe ka jingkilia mas kalaban penkudian kabadon kamayu jinge jogi yaro yo try tapi jinge jombi kan penkui natong shatong ya baru ke jingtur kabang ya tu haka jingim. Tapi dah haka ne ke yukirish pakoi kade ya kane ngile namaru jiswa what ya ke new religion iru kinum job. Baru ki identity jogi. Nama itip ke nuclei kalongka jinglong jogi ibai. Lada shin uwe nuclei nani baru pe yaka analysis yaka pule tapi police ne doctor kila banno kane kade ke jomno otunia takaba mut kae ka bau jisuwa nga itu bahaya pi nganam sha bakandon kano ke jingjia bas no si ha ke jingim jombi but ladajia kano ke jingjia omde na marba kadon jingma yani henry uble la saindu Ubulai udah sign tu, kano ke jingjia, lese udon ke jingtumu pan penkui dia ni, lese pinya jan dia ni, bad ialah ni syakata ke jingkui dan bang minum jok. Peman ke jingjia, kalau ke tak ke sinjok ke jingi, ya ujisu iya ni. Lada dek ke jingnya, lada dek ke jingpang, lada dek kano ke jingjia basnosi, kaya ke bau jisu dikaya ni, lempah ke jingjia, nak kuat baca. Come ye should then ye be. Tengimbe bentin transition. Ire ben kam chan no bar jisu. Kramba ke jingim jogi kalam ka basaiso. Kagin kapar ke lagi kumar jogi nenda. Inakar par ya jisu. Ba unang shindi pura ya ke jingim jogi. Unang shindi pura ya ke jinglong jogi ka central. Unang shindi pura ya ke jinglong jogi kur ki jai jogi. Unang shindi pura ya ke balakla na breng jogi. But minta taga jingsngew ni om patrai rengkat bat me nginom ti rengkat bat me ngim rengkat bat me ngiptelim yaki patona isum wan kia alo chami rengkat bat kasnam jome haka kor ka jai jogini ki kor paro ki bashimda hage ne ka mas pakui mena kia shadu shanyamra haka balatet yaki bayi batoin chaki But menang tersiu yaki, menang penkul yaki, lagadon kano ke jingyap terur, menang penkul yaki jenda, taga borjome, Jisu shindi kuya, penslay yaki, taga borjome. Inyabo, yautrai Jisu Christ.